Buzz Lightyear till rymdcentralen. Kom in, rymdcentral. Rymdcentralen, kom in. Hör ni mig? Varför svarar de inte? Mitt skepp! Tusan. Det tar veckor att reparera. Buzz Lightyear färdrapport. Rymddatum 7802. Mitt skepp har kommit ur kurs på väg mot sektor 12. Jag har kraschat på en märklig planet. Smällen måste ha väckt mig ur hypersömnen. Terrängen verkar lite ostabil. Vet ännu inte om luften kan andas. Och jag kan inte se något intelligent liv någonstans. Hallå? Wow! Hej! Wow! Skrämde jag dig? Det var inte meningen. Ledsen, hejsan. Jag heter Woody. Och det här är Andys rum. Det var det jag ville säga. Och, jo, det har skett något missförstånd. Det här är min plats, va? Sängen här. Lokala polismyndigheten, bra att du kom hit snabbt. Jag är Buzz Lightyear, rymdjägare universums beskyddarkår. Mitt skepp har kraschlandat här av misstag. Just det, det var ett misstag. Du förstår, sängen här är min plats. Måste fixa turboreaktorn. Använder ditt folk fossila bränslen eller har ni uppfunnit kristallfusion? Ja, vi har batterier. Ta skydd! Halt! Vem där? Skjut inte! Det är okej. Vänner. Känner du dessa livsformer? Ja! De är Andys leksaker. Okej, allihop. Ni kan komma fram. Jag är Buzz Lightyear. Jag kommer i fred. Jag är så glad att du inte är en dinosaurie! Buzz Lightyear προς αστροβάση. Καλό αστροβάση. Καλό αστροβάση. Μ' ακούτε? Γιατί δεν απάντησαν? Το σκάφος μου! Πάει. Θέλει εβδομάδες για να φτιαχτεί. Buzz Lightyear, ημερολόγιο αστρική μέρα 4072. Το σκάφος μου βγήκε εκτός πορείας προς τον τομέα 5. Αναγκαστική προσγείωση σε άγνωστο πλανήτη. Είναι πιθανό να ξύπνησε από την πρόσκρουση. Το έδαφος φαίνεται να είναι ασταθές. Δεν έχω ένδειξη αν ο αέρας είναι αναπνεύσιμος και δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά ίχνος ζωής εδώ τριγύρω. Τρόμαξες. Δεν το ήθελα. Συγγνώμη, ονομάζομαι Woody και αυτό είναι το δωμάτιο του Άντι. Αυτό ήθελα να σου πω μόνο. Και ακόμα ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα. Αυτή εδώ είναι η θέση μου, το κρεβάτι. Τοπική αστυνομία. Πάνω στην ώρα ήρθες. Είμαι ο Buzz Lightyear, ο αστροφύλακας για την προστασία του διαστήματος. Το σκάφος μου έπεσε εδώ κατά λάθος. Ναι, έγινε λάθος. Σε αυτό το κρεβάτι είναι η θέση μου. Πρέπει να φτιάξω τους τουρμποπροωθητήρες μου. Χρησιμοποιείτε ακόμα κάρβουνο ή ανακαλύψατε τα κρυσταλλικά καύσιμα? Να σου πω, έχουμε σούπερ αλκαλικές. Πρόσεχε! Ποιος είναι εκεί? Μην πυροβολείς. Ωραία. Φίλοι. Τους γνωρίζεις αυτούς? Ναι. Είναι παιχνίδια του Άντι. Εντάξει, μπορείτε να βγείτε. Είμαι ο Buzz Lightyear και έρχομαι σαν φίλος. Πόσο χαίρομαι που δεν είσαι δεινόσαυρος. Buzz Lightyear til Star Command. Kom ind, Star Command. Star Command, kom ind. Kan I høre mig? Hvorfor svarer de ikke? Mit rumskib! Fordømt. Det vil tage uger at reparere. Buzz Lightyear Space Log, rumdato 4072. Mit rumskib er slået ud af kurs på vej til sektor 12. Jeg styrte ned på en mærkværdig planet. Sammenstødet mig vækkede mig af hypersøvnen. Terrænet virker lidt ustabilt. Ingen melding om, hvorvidt luften kan indåndes, og der er ingen synlige tegn på intelligent liv nogen steder. Halløj! Så. Du er da bange. Det var altså ikke meningen. Undskyld, dagstue, mit navn er Woody, og det her er Anders' værelse. Det var bare det, jeg ville sige. Og så er der sket en lille misforståelse. Det her er min
plads, okay? Sengen her. Den lokale ordensmagt. Det var på tide, de kom. Jeg er Buzz Lightyear Space Ranger, beskytter af universet. Mit rumskib er styrtet ned her ved en fejl. Ja, der er sket en fejl. For ser du, sengen her er min plads. Jeg må have repareret mine turbomotorer. Bruger I stadig fossilbrændstof, eller har I opdaget krystalfusionen? Ja, vi har lithiumbatterier. Pas lige på. Stop! Hvem der? Skyd ikke! Det er okay, vi er venner. Kender du de væsener? Ja, det er Anders' legetøj. Okay, alle sammen. Bare kom frem. Jeg er Buzz Lightyear. Jeg kommer med fred. Jeg er så glad for, at du ikke er en dinosaurus.